Mengi mata dia jawan hang dia berkesannya no. Ngilawan kublai ki pajbabara ngilawan ado na nongstoin ti ngilawan ado ni step amini miro ngiladu tia te mar bi don kam ni mit tia miru ha Sambil paslong. em samir em wan ni step ngiwan hang ni ngi sha hi kala jong hi nado Silong lojong. oh silong jong Berarngut. Em na kalian kinga te mar nga i karang legit karang de gatin mai kung ka di am sim ki kinang is Dia dominan sebenarnya populo ya sana lojong. betul apa yang gitu kadai tang kajing tenar bat kajing support jengi ke football nomor ile dero ngi sing tenar ban peji wadang ngimnong ile kairo ngi don kemensim ban keshan ile ki jong ki tim kamtam ki wadai na po me jela me kraya kulesiba Beli Christian ya ka silong lojong. oh hajing sha kesan yang selong Ini lojong vlog Christian silong lojong di Christian. mentap de mar nga i karang legit kenang am sim na mentap ki na kinang mar mentang i budak sakit kene ai kene pak maka mereka tim jong ki legit ka la ka dari ki ini dari ka dia kan jadi kesan lagi paraksi Sama. Dan bok luar teli tim kan job sibet mah. oh tahu kulesiba Ya di election. ni de na snong nong spong stay tambang sa sha molai Teli tiket di luar. mentang dangi don tang arngot jeung sang ewan ya dan hado sangat Di kesannya no di mentang te jeung sa nomor bangi lai ya kisinio jong karang dejet bakila kai te mentang iwan kesan karang dejet apa je? ha Beli tim kesan ya ka silong lojong. ngite bak silong la jong kam khain sibun ban ya ka rang dejet tang ba nilai i ya ka jeung la ka jong karang dejet te khamno musim ka rang dejet ke tera Dan perlok nih. em ni sam don prolog re tang ba long ni sultanat e karang dejet te kadang Superman bab karena aja kerja mentah. ya kata te ngimla re ben ong tang balong ke ka bangi layu i tengi kersan ya kata karang dejet Ini di kesana aja sentang terus kopnya udah besar. na du mun swa na du kini ke balakan na du mun swa swa ke kini ke silong premier league ni kersan di karang dejet karem jeung isa karem bat ka maulai tang balong ni tanat di karkom ka jong karang dejet Blackwood.